Kerai Ajin Krishan ka Bharatiya Janata Party ye ki kertong ka National People's Party hak election MP Lok Sabha na Shillong Batura parliamentary seat ka banlong hak khat khandai tri uyayong arja arpusaw ka lapenlong ka sengsan hima ka badan na kalyang persya ka Voice of the People's Party ban kentho da ka boong baka NPP ka de ka dur ka dar jong ka BJP kani ka jikan tho ka lawan ling bau president ka VPP uba Arden Miller Basayomaj habakran ka jingalang paj ba ban pan Jin Krishan na ka bentau kertong ka party Dr. Ricky AJ Singkon halang tor mau that raisan constituency haka arpusan tarik leber arja arpusaw. Uba Arden ulah kentui kipat ba bagi day ban long ki start ban bishar ya suri kop sni lang brot haka balapen pau bahagi ni kisngi ke BJP kalapen bana ban penyang kertong MP na Meghalaya batkan lek kersan pat ya kaseng NPP. Ngingili kipat ba yang ku kipat ba pidi ban long ki start ban bishar ya kita suri kop sni lang brot. Oh depen ni jerong pimot kita lang brot tama kita suri ki penjat ki train ki sertai. Kaya kemangil keren, mentah kalau mang pau, jayu. Penberayu ke sayang BJP ini kesini. Baga BJP, kanum penyang kertong MP Meghalaya kan kersan ya ke NPP. Lapau NPP, BJP bahai-bahai. Namar ke BJP kalau khentik patek ka abang suthit, ha Meghalaya nagata daw ka pa ya ke NPP. Hang ni. Ke NPP ke day kedul kedal jong ke BJP lah ya sayang mentat timut kat hadu banum tre penyeng kertong lalam day bagaduan kata ke jingsu tu kabajan hapreng umudi bat ukonrat kat hadu begini ginong tre BJP ngapek yang ni la isak kale kembong. Oh balai rai ban penyeng yuta ke miki kertong sekhmat mentah habakut ngapek iki nyumat jiki isne shul dem la kadem kansan gini nyumat ban hanga la mi sben ne indoni keseng kebangi sini la kop la kerbe habakut klem patong na Delhi klem larai don jimut ban pelupor don jimut ban penis ban sang keleng-keleng mtip senungannya bat ngamla ban rai mo mentang ni ngala kre de kebam ngala ale song shit mga ban shet ke do ban shet ke sel ban shet ke do masi ibn ya pam ren pala ban bam ga ban padio hukum na Delhi kyong em ketua perhot ke juta bret ajur kum kata tamen koi ke jintri stom terima kata ku kipai ba na weri gitu kiba don hagi ni kiseng wat num pelenai kaya kapor ke jing peke ke bi ka song bai nang thi kem salya yano mereka rai nomor ka susu kila donde ka BJP na dali kam patyaw ikinong tri BJP yang ni namar bakatit ba kala don ke jire ka bajan bat kadai ka ju ko kom perkhat bat ke NPP mlele daga dur ka dar jam BJP ngenum job ya ka mensim jom ki khasi ki garo hang ni na tanaw lek daga dur ka dar jong ke NPP bakai ka bangi yang ni kiai kiseng ni betai bak NPP hatom dei kita kiseng dulum ki bangi ia kiai KHS PDP ki UDP mo minta gedan lang ke juga sarkar ke trailang ke sarkar nadu sansnam beladak wat men ganiru kadai tang drama ka bangalong ketua jin persang batau sarkar seng dulum tang dagi kinta ke simpor benyakun batang lagi kenta kila pentit pangimla batang lagi kenta ni begini ki UDP HS kilai panedon bat ke NPP bat ke BJP palai nomor kilai susu lupa kisu penbid upai ba por election kum penbid menta ban mentar ngam arti ni try kin susu al nu pra amlong chu ya le bino NPP oh husiar ho yo kaja kum kata kila ban susu oh kamlong phi kum ni te ba be le lang namar kita kata aku kipat ba ni kwa ba pin start ni kwa ba pinang bani i ya ka e ka bot ka bari klem dasha yalam bagla kum binong jit ki basta ni i upai ba kan sabengile upai ba khamtam ni lek ki bubun di jaga kum se gentles nang ta ki bubun ki jaga ni upai ba tip ya le di ulong we kipat ba kim tip kinong ki e ki snow ba kim don bor ki snow ba kim la thau perthei ki snow ba yem lali lagi pai ba ki klet bagani ga diga reason sharp pai ba habang ong kani ga diga reason sharp pai ba kabumot de upai ba ubasin shar upai ba ubasin shar upai ba uthung sordar shnong upai ba uthung MDC
upajba uthung MLA, upajba uthung MP, Wayuniu MP, Wayuniu MLA, Wayuniu MDC, Wayuniu Sordar, kidaitan di Syakri Jong upajba. Pijit, ngai ang di pijit Sordar upajba. Nang taon na pijit dia syong dorba pirai ni bu kendon kini kita lagi kendon kita upajba urai. Pada kita ki kendon, ni kita ki adong, ni kita ki rai. Bila syanya bau Sordar rengkat tak executive committee kin pentrekam. Kabumut bu Sordar udai tang unang pendet hukum ya ka rai jo upajba. Pumla ban rai hin ladi. Di UMP udai Syakri jong di upajba. UMLA udai Syakri jong di upajba. UMDC udai Syakri jong di upajba. Usodar orang basnong gede ki Syakri jo upajba. Nangare Syakri jong Tanokrang constituency. Mabrai udai Syakri jong Kamolai constituency. Baru kini ki MLA gede ki Syakri ki jong upajba. Ihapan serutu nomor kata rau ya kata kabor. Nrengi ki upajba ngim serutu ya kata jong kabor. Ngintip pan penunkam hok ya kata kabor. Kaba la pentup yang ni dagariti sensar upajba. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं। FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।